kelebihan pengajian selaki ngocak ke si bini entar tasik dia jelek mancing cuko terus kak boleh kelemat itat ta'ah apa je kak mulai ni ala karena serkang ko idem kamar dekik pada saya bentak ayo kak ya alasan misan ngocol pantun kapi begela mak takut sini Bengkalan yang ku tandik pantun dekik si bini opuh ngocol jok dengan penter si bini entar konang kak libat geger terus le hari Selasa ki di bari artinya jelek nang tenang kak ajak gerak ger munda ilmu kamar bagian dan kapi lebih abi eko terbos sapung tak terbos ibu lauk ya aja suruh mulai kade kak jekaknya ada bahaya mun sampai ngaji sampai mari aja lah mulai kade lah tek berkata beda lah mulai kada lah mari ngakan tak ngakan kada bah mulai wah langsung terbos ya kok apa aja Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad pon terus kaki ijak ada benar kaki Allah kita tiga ijak kaje budak remah mangkan iki